Para a canalización dun acceso venoso periférico, debémonos asegurar de que contamos con todo o material necesario: luvas non estériles, pano, catéteres venosos, tapón con válvula de seguridade ou chave de 3 vías, compresor, gasas, antiséptico, apósitos e colector de obxectos punzantes. Lavaremos as mans con auga e xabón, ou con solución hidroalcohólica, e posteriormente colocaremos as luvas limpas. Sempre que sexa posible, debemos obter o consentimento verbal do paciente, despois de informalo do procedimento. Colocámolo compresor polo menos 10 cm sobre a zona de punción e seleccionamos a vea e o calibre do catéter. Realizaremos a desinfección da pel, preferiblemente con clorexidina alcohólica ou 2% en spray, e deixámola secar. Se non dispoñemos de presentación en spray, realizaremos a desinfección coa técnica de espiral inversa, de dentro cara a fora. Despois da desinfección evitaremos tocar de novo a zona do acceso venoso elixido. Collémolo catéter coa nosa man dominante e retirámolo o capuchón. Fixamos a pel coa man non dominante e puncionamos en sentido craneal co bisel cara arriba cun ángulo de entre 15 e 30 graus en función da profundidade da vea seleccionada. Unha vez puncionada a vea, observamos que reflúe sangue na cámara traseira do catéter. Retiramos parcialmente o fiador e avanzamos completamente o catéter. Quitamos o compresor e retiramos completamente o fiador mentres presionamos enriba da zona de inserción para evitar o sangrado. Botamos o fiador nun colector de material punzante e conectamos o tapón con válvula de seguridade. Se é necesario, limparemos os restos de sangue da zona da punción. Fixamos o catéter cun apósito transparente de poliuretano ou, se non está disponible, cun apósito de tecido estéril. Se non imos administrar medicación nese momento, lavaremos a vía con 10 ml de soro salino fisiolóxico.